imitwe ya gisirikare iri mu ntambara muri Sudani yasakiranye mu kirere no ku butaka mu murwa mukuru. Imirwano yakajije ibibazo byari bisanzwe byugarije ikiremwamuntu mu gihugu. Polisi muri Kenya yarashe ibyuka biryana mu maso higira ngo itatanye ababarirwa muri 500 bari mu myigaragambyo i Nairobi. Bari bashyiriye inteko ishinga amategeko inyandiko iriho amasinya y'abamagana umushinga w'itegeko rijyanye n'imari. Abahitanywe n'igitero cy'abagabo bari bafite imbunda mu majyaruguru ya Nigeria bashyinguwe ejo kuwa mbere. Abategetsi bavuze ko abagabye igitero bari ku mapikipiki bishe abantu 30 mu mpera z'icyumweru. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yabonanye na perezida wa Tunisia Kais Saied. Mu byo baganiriyeho harimo ibibazo by'ubukungu bwa Tunisia n'iby'abimukira. Naho muri Burkina Faso umuraperi Hugues Guba uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Hugo Boss arimo kubaka amashuri akoresheje amafaranga ava mu matike agurisha mu bitaramo. Ibyumba bya mbere mu mugambi yise One Concert One School biri hafi kurangira.